Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар, амансыздарбы? Бүгін число 11 март 2025 жыл. Ноқас шаарындағы түштен кейінгі курс, кәсіп курсту. Саат 4:30 болды туғандар. Түштен кейін курс қандай болып қалды? Бірден лайкты басыңыздар, комментарий, ой пікір қалдырып, достарменен бөлішіп. Ушул биздин каналга сөз катталыңыздар, сіздерге ардайым өз убагында пайдалы, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Капитал банкта 99 экен, доллар 87.30, евро 94.40, рубльді сатуу болсо 1.020 экен. Буйруса бирге чыйып алат деген өтө жакшы үмүттөбүз. Башка жактарда мына нокатка караганда бир аз өйдө. Аны барыңыздар жакшы билесиздер. Буйруса дагы жакшы ниет кылабыз, эртең иншалла. Эртең мененки курста видеобузда бирге чыгат деп, бирге чыкты деп буйруса видео чыгарабыз. Чыйып калсын бирге. Комментарийге рубль алга деп жазып коюңуздар, бирге чыксын деп. Optima Bank'ta 99 eкен. Yarım saatte